Lord restore the fortune of Zion. We were like those who were dreaming. Adum FM.
ampa menyina so no ene Yesu ne mobra ohu ye no se wan tro ne nsem odomu ambo ne boyefo ba ngi ebe ye den osinia oba ne nia wo manyina omo maso omra ma so beba ne omo maso ye din omo so omo manyina ne yam hihye yo ne yam hihye ne yam hihye ya oti enken eye breno so naso bas resofo Kwaku Adom Dakwa ena mitinemu edi aman medinde kojo sebun so tafre mi kubas dimi sofo kakra wo committee 9 tema presby asafun da bia nkwametri no won Afrobi ka trense breno so anaso awa Adom 106.3 Basre sofuno waba yeden chia kesepa ma bishop doctor jawo usu ansa ono no wamasa kunye ya yensu yetumi di nyame asempe yi ebro fiada bia bono 9 e kopim no no bishop baby awo bia nyame asumbi enkan o amono nyame inshabonso enim se odom nyankopon obekoso ara yemuye abusia sene yekan ne yetenemu ama Kwaku Adom Dakwa Basre Sofo medini kwajo sebonsu enenso edem ho ayema ye Sofo Dixon ye baba pencil omunyina ewo ha Dr. Kofi Entwi so ebeba homa no so enche yeden chia kesen so emma ya menua Sofo Kwaku Adom Dakwa adia to ne niga kra enunti na wonte ne nken na wo twe mu no ena ne maame etwa ne ni ehwe ban ena me no kase okodi ne na wotwe abrabo mu adan ne sa net etoda yesre etoda yesu ye no wo nyame asem radio isu yesu ye fa mani musara nasu nyame otiase obeso hwe ya betumi ahuki on akọ abefun tentan kese friend Facebook no so Adom 106.3 Ayuwa 05 Nadaruma Bomujuni abrantie pa Bagura abrantie Yamisa Nadaruma ena yesu wotwa yegu abefu ntentan kesi orofo yenche yeli nyamia sempa no ebro Sofo Dixon ebebo mpa ya ma ye na fi yeli asempa no abo Sofo Adom Dakwa nyame unsa mama ya mompa Sofo Dixon ati asefo ano peso mama ya wasi awon pempeso odinye edri yeda yesware usakasi
ekura ye mu eno nti yɛda wase ɔman ka na da wase Adom FM abusua nyinaa yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo din no mu papa ene yɛbɛpɛnsɛ wase mu ɛne ti bedin ne bɛtena ase ne yɛkasa nyɛ wo kasa papa me yɛkasa nto aso mu papa yɛkasa ɛngye obi a ɔkɔ akɔsɛn ne ho yɛkasa ɛngye obi a ne ni da so nyinaa sa yɛkasa ɛngye obi a ne onim so ɔtew nusu a ɛwɔ Yesu Kristo din no mu ɛwieye no ne amfa wo nase ɛma wo ɛwɔ Nyame agya ɔba no nkonkonti mu yɛbɔmpa amen amen unsanko ba ko bio amen amen Erade pa yɛda wase sano pensu oni yɛn bɛkasa baba yɛnkɔ Acts chapter 4 the verse 29 to 31 asomafo no nnwuma ti edionu akron ekopem eduasa baako Acts chapter 4 29 to 31 baba na afei die Erade hwɛ wɔn ateatea na ma wonko amfa akukuduro nyinaa ka wasem ebra wotene wonsa sa yade na wonam wako akonkro Yesu din so ye nsenkyerene ne awamade yi na wo wie asɔre no fa ko a wo hye ho wo soe na honkonkro hye wo nyinaa ma na wode akukuduro ka onyankopɔn asem Erade asem na se enkenrade. And now, O Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. The word of God. Thanks be to God. Orafo asema yekan ye niema be na bi na yepese no efem na amoni abra bompa ya no pe. Wo mu kanyame asem echinchin ye nyame adwuma. Meke suafo anyankopon apa won ne Kristo egya won hokon na mrenu mu no ensentremni a wo ye no bi eye nkrofo bi ehi ema wo be kire won kra kotum wo so ma won kanyame asem wo chichire bebre atutum na samrenu mu no ene wo boss ampaye samrenu mu no wo boss ampaye efise na atiatia ene ehunahuna no adoso atiatia ne ehunahuna no adoso eti wo boss ampaye se Ewurade sane na behwe wo ma o na atiatia ne ehunahuna no adoso afei ye tumi nkoka wasempa afei de sani aka wogya yensen ka yenye wo adwuma no yenya kwan enye sa no bi nso a wotie me no ene niema bi ehunahuna eniema bi ntumi nko wanim ama ho kyerɛw osimensuro ene ye bebo sampaye osi atiatia no mu no Erade boaye erika osi maye akukuduro grant us boldness maye akukuduro umaya akukuduro wi a afedi Erade tene wonsa last week ni e ka se Erade nsa wo so a Erade betene ne nsa wo nkrofo bi so ne Erade tene wonsa Erade tene wonsa na so ofia si Erade sayare yare ahura ababe tonkrofo so yare a enidin yare a ewodin yare a wo hu ne farbai yare a wo hu ne farbai yare a so oni eni odro yare a wo wa no odro Erade tene wonsa na sayare na sayade na sayade o wi ra fi o se wo sayade no wi a afi be yensa nkyerani be ya wanwade ewo Yesu Kristo wakwa kronkron no dim sane me ye ba besi wo bia brabom
Mese sa ne me eba besi wo bi abrabo Yesu din mu oh ma wo amen ne kese ba bi a wo bia sa di eba besi wo bi abrabo Yesu din mu if you say rade epeja nensa Jesus na basa kese no yes Lord ewo me no mienu so odofo se wutie ye emo abamu na nyame a otene nensa ewo esuafo a na wo teatea wo na wo hunahuna wo no so no say nyame no a oba betene nensa ewo wo so obetene nensa ewo wo so sa se mi ni efa pense mu ni aboso mpae de jedi se nyame a oya adi nyina yie no obeye wo so yie baba Sofo Dixon be fa simina ye bubu mu kakra doctor be ba homa no so enche doctor mpae bonante obeba homa no so enche kra Sofo Dixon asemi ye fa na basa ne sre baba ya menshira edase na ye tia esuafo no because omo kan ya mi asem the same thing ye ko ya safu bi mu a the same thing ye oh my Ghana po sisi akoye bibi se ososofo bi koye bibi pe na as amani na nkofo bi mu sorry etia no because o kanya mi asem o kanya mi adwen o kanya mi adwen pe nkofo bi empe omo pese kotaso mu aso sanya me esi adwuma mu esi asolu mu esi baby bia wo boy Yesu din omo se dabi yen ni say ni ye no na den na mo ye mo se asafo yi mo se Ghana mo ye say me on pa kunu so kan sam papa on sense nyankopon onye one way God nintino almost sise nyamiasem no mo bomb paye no nyama sesaye Bible say na won kron shedem homa won kron o shahoma no mo shase so mo ka kasafofro won kron be say ma yemu a nkofo ensoritia yen yemu a omo di yen no mo bonani no mo kache yese da yen won kron a ye sufre no oba yen no obo soritia omo no mbo won se nyan kropon no a yesom no otiase apa medase ase edibesias se Yakupim pijane nsa wo yenso amen kron baba yenso so wo desi nyame onhira onhira baba papa okaya o say na otene ne nsa sayade otene ne nsa sayade man sankyereni ni anwanwade si odofo abrebi awade betene ne nsa wa abrabo mu no ensankyereni si anwanwade si ebia na obi tie yen anopai yare ti se de na papa wo kan no ti se enidi ni mpo enidi na mitie anadwo na mitie papa se ebusu ampa bo o se yare bi wo ho a ni din ni kura ye de chen ni pedi yare ni din chen ni ye de chen ni pedi sa bre mi ni baby a wo hye mi ni baby a wo da a wo se wasugusu na wo tie na se yade bi oha wo bi atete bi kutia wa anope Erade ntene ne nsa awo abrabo nim Erade ntene ne nsa wo ya esan se abiri bi anya metene ne nsa bia no ede nsankyerene ba ede ayaresa ba ede anwanwade ba na Bible say almost wie na omo bompa ye no kunkun san hye fidie ni mu ma anope baby a wo bia wo ji wo de wakoma tai asem ye chi no nyame nkonkon enhye wo ma Yesu din nemu amen otene ne nsa no ayaresa ebai odofo mi nimnya ehunahuna if you say wo shase no say niam bi hunahuna nkrofo wo hwe 29 na o say and now oh Lord look upon the threats hunahuna ni atiatia wo de ba yenso obu abrabo mu yare bi na ehunahuna obu abrabo mu adwuma bi ehunahuna odwuma boss bi ehunahuna obi mpo ene wato nchia ka kire se ba bia wo ton ade na nya ade ade be kire so waka kire ohunahuna ode niema bi hunahuna minim nia ehunahuna bata no pe me ka kire se nyame
obepagya ne nsa amen nyame obepagya ne nsa amen osoro hene no obepagya ne nsa amen obetene na basa kase no wo so na se ehuna ne ateatea no etubetwa oso otene ne nsa wudi se ehu obi ehuna wo a ehu nko etumi ma yare ehu nko etumi ma yare uhuna na ho popo na aho popo siesi so amen anya dem gwana wo yemu ekrofo bi wa brabo mu an yema bi hunahuna wo yema bi hunahuna wo abawo bi a wonya ye ehunahuna no aware na wo komu no aware na nkasa ehunahuna no eniyema bi hunahuna nipa bi wa brabo yi mu eniyema bi etiantie nipa bi wa brabo yi but ye ka kire bi se onyame pagya na basa no o tene ne nsa no se wo pagya na basa no tene ne nsa no wo so a se ehunahuna no nyina etubetwa ene ye bompa ye de amankrofo se ade biara ehunahuna won ade biara etete won onyame mpagya na basa no amen enema be nan bi eno boss wo hwa ye medepa o se maye akukuduro ehuna ababe hye ni pemu no erade yifri yeso na maye akukuduro na afei sayare o sayade wi a ya wanwade Jesus o ya wanwade wi a ye nsankyerani da fe ni nyina echi na ho kronkron no so ababe hye ye ma oh nyame be yesa na media movie Yesu demo nyame obeye sa na media movie Yesu demo so for this me say na o person kabika papa pastor betumi afred doctor Kofi Ntwinsu na why ready na me pesa me kan na o kan obi ehunu na ayeyare obi ehunu na eye awale obi me di 30 years me di 40 years the ben na ma ware the ben awale baba the ben adwuma yi boso the ben adwuma yi ebaba ehunu no obi ne kata yale na dokro ne sa waje ne yale na atum se yale oweya na de mboko wuo eye na ehunu yale ne ehunu no adwuma da ben na menye bi eye na ehunu ne se na ye ka kira wo se onyame akokuduro no embon wura no ne sa osuo no a ahyen moma no a ayen otete no nyame ngine mfure mo awale no baba sika no baba enkoso ne baba enyom ne baba yade ne bodwane akọ efriso ne hu na ehuna no etete no sba yonyankopo ye bodin Yesu no a ensankyerende si papa last week na yenua baako bi nkofo bi che no no omo de no kwesi yehu bebia ye ko hunu ekrase bebi ton na yehu no ontumi nkasa ontumi ya hwe ye bisan bibiara ontumi enka onkai bai ono sorry omo som no enyi Kristo som ebra emo ye ni omo beye bia se omo ba mani wakasa but wankasa o edino ko hospital omo ye operation se ni o si on kai bibia wa fem se wantumi ankasa ene omo frame se Dixon bobo mpae ye bodin Yesu no wono no status o kai ni esi enti wo bodin Yesu ensenchireni Yesu a abrabone sesa omo bondin no homo omo sasa omo bompaye dem honyina shamane ho konkro enti abrabona wonam no nyame be yiwe afiri mu sa wo bodin Yesu a obeyiwe afiri mu ewe Yesu din mo osina wonnam wakoa kronkro Yesu Kristo din so yensenkyereni menim wa wutie ya no pe na ohaw bi ni amane bi ato na eye wo sensenkyereni asan wo wiase me ka kire wo se eye din bi na wo moye eye din bi na wo moye se ye wo sensenkyereni asan eye din bi na wo moye efi se ensenkyereni e wo din bi mu
ewo din bi mu se din no ene Yesu Kristo eno ne de Yesu Kristo din no ose na wo bo din wakwa kronkron Yesu din mu na nsankyerede ni awawade esi ese edin no ewotimi bi edin no otumi eye din no na be ma nsankyerede ni awawade no esi Jesus. Doctor Mpabonante Kofi Enchi. Ye mo akwaba. Menu akwajo. Onyame aso mi de nkam. Enkam nso. Baba. Mato ne pa onyame aso mi de nkam abusan ko. Enkam nso. Nyame aso. Pamto na mu na mu aso. Adom na da Roma ye ho ye pa. Nyame aso. Nyame aso. Na so ye ho ye. Dimo ni de akopie de di kakra. Ya sheho kojo asemo alopai ye kan ye bompaya BBC kojo Dr. Mohaba amra asafo no pitina so zambre no asofo no for ene omom keka ho na omom pese omoti Yesu Kristo din enti ye bram nipa se omunyai asenka ewo Yesu Kristo din mu edin no na omom pese omote edin na omom pese ombete edin no na sambre no jiu from pese mo betiste edin etebo ha Peter nom ne achi won ne ya kache won se munyai atenka ewo saa edin na so dodo no a omo prevent won Yesu omo kwan se omo mprichi ewo edin mu no dodo no a ene na esuafo no so eka Yesu ho now baby ya bedi ye che esuafo and the same cinematic cano, you can't say, Munyai Christo Dina more than the teacher. Munyai would be teacher. Remembering the adjoining a Christo for a year to do a teacher for a handcroft of I don't know how but the courses one how never how more so now into. Yeah, you can ask me for 9 no. Yeah, chill movie no. No mo back now mundi ah. Ya ma o mo ne no. No mo back now mundi ah. No mo ba ya no mo back na share for na akne ko busa fo. Same na 80. Na kona ma for no. E ma o mo so. E bom aye. Na mpaye na omo boy en omo se erade enye na nkrofo itia ye na mo ye wo enye yen eyewo na nkrofo authority aye enye na nkrofo itia ye because ye di we need the papa ya kwa afu bi na mbedi na mo eyewo wo ewurade a uma won so a na yaresa esi Uma nkeswa na mifrayefo eni tse Uma wonsase na anwan die enu na esuafo no ye na Bible say omu bom paye ni wie ye no nyame a odin no omma no ye nsentrane Bible say ko e tin kan be bia na o mugina no bia o mugina no baby wo gina no ombe ya gele brako ebom efie no ana wo mu onti no ana wo abo ai apra na no so ana wo mu Bible say eho e wo soi e chirete empire no abo ye no on cross into mate just to give them that confidence that adie na wo ka ho asemo minim mahu na konkro be na wo mo ma omo be yi a kuduro se senya me na ya adwe ni se dia wadan ana
baby ne near fra na so at ya on the yellow. Send ya me na near costing man what it was good. Or be saying. And a man is your for Akukudro. Okay. It is very beginning where you can't say Omunyai bono. If Friday, winning a campaign, winning a campaign, winning a campaign. And a mom could grow, and a more a day, a car, young man at them. Educator, and when the idea of the share money, say, as a following Paya, Sasafono Bompire, BBC. Yawo unyamia ya bompaya ote obi aka se nyame bi wo wa ya kan ote bia ena na chese be ko so ya den abompaya ya bompaya ya busia bompaya se oman ni bompaya se nipa bompaya osoro etie efise Kristo ewo edinya etese oteho yeah empire yeah benefit younger ja so yeah udin honto kro edumani se ote obeya dia ebeti onyankopon din no bi said you why ya beya edi etin ebeka onyankopon din a kro eteho oni ade ni no ya it's the same anybody egu nyame ho fi no tamra se ni asafolo bi ate akenke no konkro amma ho kwansa o se o stia for ne de mon koso na meka mo ne konkro ye aduma asafolo bi ate no da so ya konkro ne was da so tin cry wada suma kukubo maame ofa mini aba ma yin ehefa no obedua ate enipa bi etawo ehefa no abedua ate wa ye du seriously se enye mon kronkron ena nkrofo ne de Koma bemwe bukra onyame a wom peta no sa wa mebutu apon abamu emu ose wo muden ma baby a wo mutuna no ensankina ne wodi de ensankina ene asia awoso ye asase no tuma wobi ene bia wo wodi enya asia ebewo so bi se Kristo entawo na so le bottom no wa kan what to me mo wo ko ya se yeah, na David ka kodo na David ka wasista minam itu kebi minam esum kebi bomum pa ni pa sorry na mistake den ya ya de kan to me mu mistake den ya et senya minam esum kebi mu minsuro boni bi et se woni me woni me ene wo nyame so ka se mudu baby na ye time wa medwane baby wanka o se munum awudio mpo a se ne ma pa se no se munum awudio mpo a enti memo efise me de me ho akamo etina o pa na tina ye ka se Kristo se o kona obesu chijinafo no yeah obesu chijinafo yeah Therefore, na wakaya honi ai empemba to unifa empemdu betitobenku ye modie enka ne mo ye niwa pa yanko na abone ko no aketia enti wadu be ni na wabamu ye bua kawakoma boye yenka yakoma nto ye yem nipa asedetia kawakoma boye nipa eye edin na wo boni yenti a wonna botem no eye Kristo din na wo de ato ho so minti ko janu ti na ni pebre o yi Kristo din so
Opa jai me jai Christopher. Any nipa nyina beji watum. Obosamu ni. Nipa nyina beji watum obosamu be ye wadanfo. So be wa wa. Nemo Christopher ni a to mo so ni. Kai say enyara eyede edinunti Hebrew-phobia jase dachi enu mo yam no ayewo ni ena obosamu ni ena what is it enti sa mre no sa foni bi ase no se ye kum nipa ye koponom ye kunkum won ye de nipa bi to afiase na nka dwe ne se ebebo obu no mo jai edi no bo na ya so ya dwe mo ye de na so se o krokra man da o se wo mo de ano pe mi se o din ko amen amen no krokro e de nka fo ya beti patre se no wo enti se wa bedu bebi na o ha ni amani ni o kai bi e wo ho o krokro se mi kan tra se o no e wo ho se ne o share suafo ne den no obese wo nso de lenso oda so ebwa nipa oye boafo master fe oye boafo nko ara ni Yehowa onyame bekọ so aboa yen amen obese yen din be kan yen amen epiampa ba yo oda so wo ko asase wo waka se ebia enwo so tania suafo ne bre na wo so ye no nanso obese no ho nyam ewie mu nyam sakra na ewie mu nyam sakra no obese no ho nyam enti ne o si wo ta wo no jano bompaye manu na se rabi ti meeting any problem ni bo na mu mama ho dia litimi a deep problem not eso empire bebre na Christopher empire bo ya di tadi ha mo ne ye wura fiti e betre ya di tadi mama di rade ma ya ho de de beko ni every hasta de ubetimi mama a wutie ni problem no ubetumi enye wa ho de it's not by mind or by power ye mo ho group na wa de de ni ubetumi abofra no na so aye de ni mami eya ni kitum pai bobo and on say yes fanakwa de ni that's the on ma o so de yeso won ubetumi de ahwe abofra no Ghana de ya bedi ya can't get it as them and Macopom. A Christopher Mama Yen, more than Bascom, more than Brand Maba was empire. No, maybe Yaw must be to my dear Jim, and science here, Demblitum, and Gasset, and dear do the Yahoshia, the Yahoshia, the ye, when your man is not kind of a radio, belittle the strength of the Holy Spirit. Yeah, no, on my Yakmodini Akukudru. Oda soma ho den eni akokudro and oyi leni ana say oyi leni say ono no wo ade na 2 million eti bibi eni wa eden no bibi eni wa ebure na ho ade ni bibie so enye sai nyame na ye kan good nyame na ye kan na peda no pay ba betra we do say ye boni den ye fe no kan kadi kwansi apomunya nkoko kwanke pita nyanko ehuna bubrim nyanko na no pay yebo ne din ena no pay yebo na mefofo bi anaso bi ano de na men kan fo ma wonya me na wodi me o on stay de momwa brono bi so ya che se ebutampo bi e ka se obobo so ma ntimi amwa wo coronavirus enti o ma se so ma ko gupum nyanko ko no a ya bona ya so mo no na ye bo bi ano pay oboaye ye ho teyende o maya kukuduro e maye timi ye bibi it is obi ade ne se mabedu be bi madre ade we ni ye bi mu akwajo anopay ye she obi nkura ne ta ho nkronkron e mo amode no ma wa kukuduro wo tinya ye nya wo ye ye bom pa ye ma ye president so nyame nkronkron e ma na kukuduro o ma na kukuduro na ade e se te wo ye wa nembre onye e ma ndachini trima yensueni enta shek ya mema emre no ni o doctor emre na ni se e wo se otumi sore emre na ni se amampeninfo ne na pafo omo sore
This is the time. So be 18 and opinion. You need that strength. Last year, you did no other year. Yeah. And not it na me fast because last week Sunday no na yes. The Pentecost Sunday. Wiki we are still reminding ourselves of the Pentecost. Senya honhom saneba ni paso na oma akukudruma hoden a yedi yedwuma. Yeah. Bishop Usansa. Yeah. So what is the essence of the Pentecost for us as a country? As a country. And for so many was on so fast and so fast about one the pay yes. Maybe I would be a home coconut still with thee. On no one will say a day. Bible said me a day Christa or Shemedin. And for you, Padeo, Bishia of the manier of how now so crow echo. A GD for a piece for Mama, you give the pecker, lion, lay a pompire, you busy. Your pompire, your barber, your pompire, and Mama, my Ghana. BBC. If I want to BBC. Now, so what will you please to me, Brona? I do now one office now what you know. They will now with children, so won't pompire, BBC. Obi the bonny be the Franca, and I am now what bonny. One crook will keep on your pack on the white. I can't no. Now, so the ground baby, and 9 cents, baby. And the Amman, and yes, I was here bombay. I was here bombay. Look, Yamisha, ya no pay pijam pie bokakra, edema etifu nyinara. Asan mamenfa omo here with Facebook no Patrick O2. Or say to Junior or born in some MIS Samuel in 2 or also born in some or senior Mishram Lydia Noama born in some Grace son. Oh, okay, Mama Grace son. Wow, Mamma or say Amen and Amen. Abigail Mansa or no so say or Shay and Pa Constance Asamoah or say or Shay. Or say Papa, God bless you and your team. Mary Eva Wilson and also born in Semsa Edema Asemna Ebayano or Hema Esther or say God bless you for the powerful message. I'm watching you from Belgium. Emi Yabua or also say amen and amen. Livingston Asari or say I'm watching you from Insawem. Assembly na debia so for kwadum da kwa kan be here from Belgium so be so here from Insawem. Nyame omunshira nyina. Vincent Kate or say God bless you for this message you are giving to us. Abna Dufi or also or say pray for those who hate you. Yes, omo taye nyina no ye bompaye e dia mom ye be pija mpaye kese pass si ya na nyame ema ya hode na wetumi adon ono fo be bia wo bia kan ye ho na ye mo sampaye mpese obompaye wo de obi biara ehunu bi atono obi biara ohaw bi abane so na nyembe bi hunu no ye bompaye amatiefo nyinara yembo ya no ye mompaye fa ma ye bo ya no Iboyano. We are praying for everybody. Obi biara bibi hunano. Ebiane yare bi ebiane yo how bi ebia ya mani bi ene hu na ya bompaye se onyame honhon kronkron no omra yenso na onyi sadena ehu na ye no every ho in the mighty name of Jesus. Ya bompaye wo Yesu Kristo nim. Ya bompaye wo Yesu Kristo nim. Sen ya ehu na nyame mabiara. Ya ehu na nyame mabiara. Onyame honhon kronkron no enyi free ho, only free ho. In the name of Jesus, la karabaro shandereapa. Any threats over your children in the name of Jesus. And ye biara eno woman ready a bawon fire with Yesu Kristo nimo. Ye bawon fire with Yesu Kristo nimo. Ready pejawa basaka serwa wa maso. Na mayaresa ensana. In the
name of Jesus Christ. If we are born by hospitals, Yaria and Nancrofo Bebre, the Akanka was who Pejanensa, na Yesu Christo ni dim krunkrunum ayaresa eba. Or Sayadie, ya born by say Yaria any a word din in any din nara. Yaria a hintani Yaria ade din nara, ya born by say Yami on Pejana Basaka Siano Ewoso, Nasayariano Elko, Obi Biara Wotia and Yame Esa Yare Jesus Christ. May the hand of the Lord, may the healing hand of God bring healing upon your children. Radio Bibiara Yari be Adana so won't listen your watching away from you. Radio Bobo Pius, Jawa Basanwa. What's the name one, sir? What's the name one, sir? Now, what's the name one, sir? Yadia Echo, what's Sayadia, what's Sayadia, Erade Sayadia Maye, 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 Erade Sawa Yadio, Papa Sawa Yadio, Erade Sawa Yadio, Obi Biaro Yare, Yapo Pius, Obasani Yadia Maye, Ewo Jesus Christ, Obasani Yadia Maye, Yaria Wodini, Yaria Nidini, Yaria Delta Force, to me, Yao, Rodro, Erade Sayadia Maye, Sayadia Maye, Sayadia Maye, lift up your hand, Lord, 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 in the name of Jesus. Ekarabadabaya, Rida no Shoda, Erade Pejawa Basano, Nasayadio, Yadia Wodompe, Yadia Wontilimo, Yadia Womojem, Yadia Wavidium, Yadia Wotrimo, Edam Yadia, Anyway Yadia, Mojamu Yadia, Eradier, without the one sa, that was Sayadia, Yamo Kronko, Sawamai Yadia, Sawamai Yadia, Sawamai Yadia, Omai Yare, Eradi Sawamai Yadio, Sawamai Yadia. Let this nation be healed in the name of Jesus. We rest on you. Yeah, boss, I'm paying you, sir. Yadia Abba Omangana, so Omangana Yadio, Omangana Yadia, we say Yadia, we say a memoir, we say Yadia, corruption, Abba Yadia, or but say a bomb paya, Yamo, Crocro Sania, or Bayan Fasudibi Edia Moman, ya bomb paya, say Yamo, Crocro and Sane, Nanyan Copo Antonin and Sa or Mangana, so na Yadia Biara or Mangana, so Yamesa Sayade, and Yabos Empire. May the healing hand come upon the nation, Ghana, in the name of Jesus. The healing hand upon our politics, the healing hand upon our economy, the healing hand upon our education, the healing hand upon the nation. Baby Biara, Eradobetle Wansano, Ayaresaba, it is Sayama Yario, Yapomodimo Sayaria, Eradi economy Mosayadia, Eradi education Mosayadia, Eradi social Mosayadia, Eradi Yesika Semosayadia, or Mangana Yade, or Mangana Yade, or Mangana Yade, or Mangana Yade. Oh God, lift up your hand and bring healing upon the land. Erade Peja Wansa, Nama or Mangana, Yaria Biara Waya Sono, yes, Enko, in the name of Jesus Christ. Yabompa Yabibio said, in Century Ensi Woman, so in Century Ensi Wababia, Nipagina Pubere, so Ansana Torres, Ebe Tumricabo, Maymuno, Adjacent Century BSC. Yabompa say, Radi Empejanus, Empire Yaboyo, Nayanyaku could draw to face the issues of this nation. Now in Century Ensi Wamaimu, Awawadi Ensi Wamaimu, Awawadi Ensi Wetie for Abrabomo. We are praying for them one more time. Bo wana was empire. Bo wana was empire. Erade Century Wamadi, in Century Wamadi, and I have received Bessie Wamaimu, and I have received Bessie Wetie for Abrabomo. Man Century Sio, Mawadi Ensio, Erade Peja Wanso, Erade Peja Wabasano, Nama Century, Nama Wadi Ensi,
Nama Centranisi, Nama Wawadiensi, Nama Centranisi, Nama Wawadiensi, Nama Centranisi, Nama Wawadiensi, and the one I would say, I will hear Centranibi, one I would say, I will hear Wadibi, and we pray for a miracle, we pray for a mighty miracle, we pray for signs and wonders, we pray that wonders will happen in their lives, we pray that wonders will happen in their lives, in the name of Jesus. Man Centranisi, Mawadiensi, Man Centranisi, Mawadiensi, Man Centranisi, in the name of Jesus Christ. Yabompa yebi chatwa se. Erade adie biara ehunu na woma ma wona kukudro was and he gave them boldness o ma wona kukudro ye bompa say erade ma kukudro wona bibi hunu na wonti afedia wa to apete wontumi nya hwe bio no erade ma akukudro na wontumi face of their future. We are praying for courage, we are praying for courage, we are praying for courage and boldness. Erade ma kukudro oma mpani akukudro oma ministers akukudro to face the issues of the nation, to face the issues that are confronting them. Ewo Yesu Kristo dinimo, Ewo Yesu Kristo dinimo, Ewo Yesu Kristo dinimo, Ewo Yesu Kristo dinimo. Eradie, Mawamago Godro, Mawamago Godro, Mawamago Godro, Mawamago Godro, Mawamago Godro, Mawamago Godro, in the name of Jesus Christ. All of where auntie and king. Breno swan naso. Na wo breno so swan naso na osoko. No biba. Sa na ye breno aso amaye. Enyi we fidie no mfiri ha. Efise ne ye de pa no. Ne modu pa no. Nia esombo pa no. Eno na ebe. Bishop Doctor Yawo Wusu ansa. Enyi we fidie no mfiri ha na oba na waba abeto aso. Nyame unshira. Onya ukase. Onti ne ni monchiro no nom. Omana ne niso ehwe no ma na sumdue. Onsiesio. Oma wakukudro. Oma wo ase entim. Oma wawadi ensi wo wabrabo. Oma nsanchire nsi wo wabrabo. Na ne fum biara ababaye foundation asase wusuo esi wo ho na etutu saa de ni nyinara ase. Efiri se wo peja na basa no. Ewo wo so. Nyame nhyira. Ene de nyina. Amen. Amen. It's a CCM 112. Oh yeah. Ready where it's a CCM 112. Oh yeah. Adum FM 106.3 Adum FM Adum One tell you what Catch your man